lesilo khathizwe sambambe khathizwe nange khathizwe lesilo khathizwe athi ngibingelele ma-TikTokers and fikile enkwale fowethu athi ngikulona kwesibonisana yazi fowethu uKhuzani wokaMpungosi umgodi fowethu loya muntu ngimfanisa nomkhome othi mawuphuma emanzini abantu beyidephunele mase beqedile abantu ubuyele emanzini phinde buyele indoda ishove futhi kakhulu yazi fowethu ayikho indoda ethukwa njengaleya ndoda yathukwa leya ndoda endayinandaba lokhu iphikelele nomsebenzi wakhe phikelela nkunzi malanga phikelela mfowethu thina esinemizwa nenhliziyo fowethu sokuseka mfowethu ngendlela yonke and leya ndoda yakwazi ukuorganize ayisi-dictator yakwazi ukuorganize into zayo izwe ukuthi abantu bathini